Bé, com havíem dit, per a què ha servit l'apòstol? Apunteu. L'apòstol... Tania, ¿me podrías decir algo, por favor? De la I i de la U. ¿Vale? I serveix per a què? I'm so tired of being here. Childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just. Eres una mierda sin él. Eres una inútil. Das asco. No vales para nada. Eres mía y punto. This pain is just too real. There's just too much